وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ او کلا چوری ہاں کتاب وارد ہاں کتاب کے نازل کرشے دے رسول تام اینی ددائی سرگے چڈکی دو خنام ددیو جنا شری حق پی جندم یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع شاہدین ویلے ربا منگا ایمان راوڑے دے اولی کا منگا دا شاسرا شہادت کی دا توحید و رسالت وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين اصوجر زمگا شیمان من لروب اللہ او پائے شراغ لے منتا حق حال دارے منگا تمکو چی داخلی بمگا رب زمگا دقوم نیکانو سلام فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نو بدلور کرا اللہ دیتا بسودائے شدی عقیدہ لرلا جنتنا شبئی لاندائے ولی ہمیشہ وہی پائے گے وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ و دا بدلہ دخیستکار کو ان کو والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم آکسان چی کفر کرے پزرم اور تکذیب کرے پجواد آیتن زمون دا کسان دی وروالا یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما حل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین ایمان والو محرام ہوئے پاک غسیدنا چی حلال کری اللہ ساوز دپاران اور حد شرعنا تیرے دل مکوائے یقیناً اللہ تعالی نخوخی آسوک چی تیرے دل کی دا شرع دا حدودنا وکلوا مما رزقکم اللہ حلالا طیبا اخرے دائنا چ اللہ تاصل درکڑی حلال پاک واتقوا اللہ الذی انتم به مومنون او یرکو اید اللہ ناغذا چ تاسو پاغ ایمان لرے لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما قدتم الایمان ننی سی اللہ تعالی تاسو و بے ارادی قسم نستاسو لیکن نسی تاسو پائے چتڑل کڑی تاسو دا قسمونو پزدکی ذراتن کی زمانے سرام فکفارته اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون علیکم وکسوتم و تحریر رقبام نو کفارہ دے قسم خوراک ورکول دی 10 مسکینانو تام دا درمیانا غنا چ خوراک ورکوے تاسو خپل بال بچتام یا جامی دی 10 کسانو یا آزادول دی دمرئیم فمن لم یجد فصیام 3 ایام کسوکنم امیدان دبان دی روجی 3 روزے پل بسیم ذالک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم واحفظوا ایمانکم دا کفارہ دا قسم استاسو کلچی قسم کڑی او مات کڑی میم او بشاتے قسم نخبل ماتولونا بضرورت کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تشکرون دغسی بیان کی اللہ تعالی صدق احکاموں دید پارا چی احسان من داغم یا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون ایمان والا یقینا شراب و جواریم
او بندگی د بوتانو او قسمت معلومول پغش سرام دا پلید دی دا د کارونو د شیطانان ندیم ڈڑکوئے ددی کارونا دل پارا چی کامیاب شیم انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر یقینا غاری شیطان چوائی چیز تاسمینس کی دشمنی و بغض دوجید شراب و دجوارنا ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون ومن کی تاسو د اللہ د یاد آشنا و خاص کر دمان زنا نا یہ تاسو من کی دن کی دینا واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واحذروا اور تابعداری کوئے دا اللہ اور تابعداری دا رسول کوئے اور زان بچ کے ددید مخالفتنا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ نکتاس مخوارو پوش یقیناً زمین پر رسول وانی رسول خکارام لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا نشت پائے کسانو شیمان راوڑ عمل نکڑی نیک گناہ پاسیس کی چری خوڑلی اس کے لئے شرابوں دجوارینا اذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات کل شری زان ساتھی د شرکنا ایمان لری وعمل نکڑی وطابدار اذا نبی ثم اتقوا وآمنوا بیازان ساتھی دغد گناہن نمو ایمان لرین ثم اتقوا وآسنوا بیازان بشکید شبہات شکوننہم اور اخلاص کی بار بندگئے کے واللہ یحب المحسنین اللہ تعالیٰ خوخی اخلاص کو ان کی یا ایھا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالہ ایدیکم ورماحکم لیعلم اللہ من یخاف بالغیب ایمان والو خامخ آزمیخ کی پتا سبحان اللہ فلغون تکی دخکارنا چی رسی ایت استاسو لاسونا استاسو نیزیم دید پارا چی اللہ کارکی آسوک شیرکی دا اللہ نام فحالت دنلی دلوکم فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم چاچی دا حدنا تیرے دلوکل پس دینا ندر پاس دے عذاب درناک یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم ایمان والو موجن اخکار پدا سے عالکی چتا سب محرمانی ہے ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم چاچو جو اخکار درستا سنا قسکن کے ادائر قتل دبانے بدلنا پشانت دائے چد وجلی دسارونا فیصلے بکری پائے بدلے سرات و انصاف والا ساسونا ہدیم بالغ الکعبتی او کفارت طعام مساکین عد ذالک صیاما لیذوق وبال امرے جوڑی بات دینا ہدیہ رسیدن کی بھئی کعبیتا یا با کفاری خوراک بھئی دا مسکنانو یا برابر دا خوراک سر روجینی ولیم دادے بارا چی اسکی دا سرے سزا دا کارخبل عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام ما فکر اللہ دائنا چکم مخی تیرشیم وکشوک اوگر دے کارتا بدل بوالی اللہ داغنا اللہ تعالی زور اور بدل غسن کریم احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما حلال کرشیر تاصدا خکارد دریاب اور دائیں نور خوراکی مستاصد پارا فیدہ دام
او د پارا د قافلے والو او حرام کرے شوی پتاسو باندې اخکار د وچیم سو بولے چ تاسو په احرام کیے واتقوا الله الذي الیہ تحشرون او یرکو یدا اللہ نا شخاص غضب جمع کرے شے جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشعر الحرام والهدي والقلائد گرزول اللہ تعالی کعبہ چکور دا حرمت دے سبب دا جون دا پار دا طول دنیا والو امیشتے دا حرمتم و ہدایا اغساوی چی غارت میل جولی شویم ذالک لتعلموا ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض وان اللہ بکل شیء علیم دادی پر آئے چی تاسو یقینو گئے چلا عالم نے پائے سجنو چی اسمانن کی رو دائے چزمکا کریم اور یقیناً اللہ پارسی بانے پوئے لریم اعلموا ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور رحیم کوشے یقیناً اللہ تعالی سخت زاور کو ان کے خلاف کو ان کو لرام اور یقیناً اللہ بخن کی رحم کی بموافقت کو ان کو ما للرسول الا البلاغ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون نشتاد رسول بزم بانے مگر رسول اور اللہ علم نے پائے شتاسو سخکار کوائے اور سبٹوائے قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث ويا برابر نہیں حرام او حلال پلیت و پاک اگر کا تعجب کی واشیتا لڑیر والے پلیت فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون لیرکو اللہ نائے خالص عقل والوں دیر پارا کامیاب شئیم یا ایوہ الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء تبد لکم تسوکم ایمان والو تپوسنا مکو اید راشد مبارکیم کخکارشی تاس جواب دائیں نخفقی تاس لرام وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ او بتاسو تپوسنا کوئے رائے پکم وقتی چھ قرآن کریم نازل دیشیم نخکار کی بتاس جواب دائے عفا اللہ عنہا واللہ غفور حلیم ما فکرے اللہ دائنا چھ مخن کریم واللہ بخنک ان کے صبر کا ان کے قد صالحا قوم من قبلکم ثم اصبحوا بها کافرین یقیناً تپوسنا کو دغسی تپوسنا یا قوم ساسنا مخیم بیاشول دی دائے سرات آئے دوجنا کفر کون کی ما جعل اللہ من بحیرت ولا صائبت ولا وسیلت ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب واكثرهم لا يعقلون نلے مقرر کر اللہ پر شریعت کے اگر ساروے چی غوگی پریشی ہوئی اگر ساروے چی ازاد پر خودلیشی ہوئی اگر ساروے چی اوزے کرشی دبل سرام اگر ساروے چی شاداغ بچ پادشی ہوئی لیکن دا کافر خلق جوڑی بالاوان دروم اور اکثر دے تابدارو دینہم بیاخلرین وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوْلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ وَكَمْ وَحْسِدِي تَوَيْلِ شِرَاشَئِمْ حَغِتَ جَلَّا نازل کرے اور رسول تراشئِمْ دیوئی پورا دے مولا حقاچ مندری من پائے بنے مشران مخبل اگر کو دری مشران نہ پیدل پیس دین آنو ہدایت والا یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم اے ایمان والو لازم نے پتا سبحان نے خپل ذمہاری ادا کول نو نقصان نشی در کو لے تاسو گمراہی دا غشاش گمراہی ہوئی کل چ تاسو په ہدایت باندې
إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. خاص اللہ تاسو گرزید لی بیوزل نو خبر بم در کی تاس تپائے چتا عملون کوئے. یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیۃ اثنان ذوی عدل منکم و آخران من غیرکم. اے ایمان والو وسی جوڑول دمین استاسو کلچی رانی زیشی او تاس تمرک پوخ دا وسیعت گولو کی دو کسان دی خاندان دا انصافی استاسو نیا کنور کسانی استاسو نسیوان. ان انتم ضربتم فی الارض فاصابتکم مصیبت الموت. کتاسو سفر کوئے بملکی ورسی تاس دا مصیبت دا مرک تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى. اشارہ بتا سوائی لرا پست ماند دماز کرنا تو قسم بکی پا اللہ کلچ استاس فائیوان شکیم وی با قسم کی چمگ ناخلو بدی قسم سر دنیا اگر کدا قسم پڑل شیخان نقبل ولیم. ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن العاصمين. ان پٹھو منگا دا اللہ تعالی گواہی یقینا من بدوق کے خام خاط گناہگار نیوں. فإن عثر على أنهم استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما. پس کا خبر حاصل شے برے خبران چیزی کڑے گناہ نور دو کسان با قدرگی دائی دوارو پزائے دائے کسانو ناش حق ثابت شیرے پا ایوان نیم نور دو کسان بنزدیم مڑیتا قسم بکی پا اللہ چھ خام خاصم گواہی دیر رشتین دائی تا گواہینا وما تدینا انا ایزل من الظالمین. منگا استجاوز نکو لحد نائقیدن من مقام ظالمانیوم. ذالک ادنا آیاتو بالشہارت علا وجہا ویخافو ان ترد ایمان بعد ایمانیم. دا طریقہ دیر نزدیر دیتا چرات الوقی دا کسان پشادت سرا پحق طریقہ داغید اللہ دیر دوجیم. یا ویری ددینا چ واپس پکڑیشی قسمون دری پس قسمون دریونا. واتقوا الله واصبروا والله لا يهدي القوم الفاسقين. او یرکو دا اللہ نا او اور دا احکام اللہ تعالی ہدایت نور کی قوم نا فرمانو تا. یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب. کلچی راجم بکی اللہ ٹول رسولان او بوئی دیتا سرنگی قبولیت کڑے شے استاسو دی بوئی نشائے سلم منتاب او پٹو خبروں یقیناً تے خبویدن کے پپٹو خبرو ٹولو. اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک اذ ایدتک بروح القدس تکلم الناس فی المہد وکہلا. کل شوبوئی اللہ یا عیسی ابن مریم یاد کا زمانے متون بتاؤ ساپ مور کل ایک لکڑے ماتا پروح پاک سرام خبر کو لے دخل کو سراپ غیب دمور کی او پپوخو مر کے. وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ. کل چھ خود لے ماتا دا کتاب و سنت پسرا کذول استانا اور تورات انجیل مخید خیجولنا. وَيَسْتَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي. کلچ جوڑول بتا خٹونا پشاند شکل مرغیم دا زما بوگم اکے بلے کو پائے شکل کی نشبا غالوتن کی مرغے زما بوگم. وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي. اجوڑول تار مور نہ پیداڑن نو برگی والم زما بوگم.
ويستخرج الموتى بإذني وكلچ رشتل تعملی دزمکنا زما پوکم وإذ كفرت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين کلچ بنکرما بني إسرائيل تار وجلنا کلچ تارو دیتا موجزات خارام اویل کافرانو ددینا ندی دا مگر جادو دے خارام وَإِذَا أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ کلچ ماواشو لا پسونو دا حوارینو کے ایمان روڑے پا ماو زما پر رسول دیوے منگا ایمان راوڑے رہے ہوں تگواہ شچنگیو کارکون کی ایمان رب اخفل عمل اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء کلشوئل دے حواریین یا عیسی ابن مریم آئے کئی سا رب دا خبر آئے چرو بلیگی بمبانی و دسترخوان دا اسمان دا طرفنا قالت دقوا اللہ ان کنتم مومنین اقوید اللہ نے یرو کہ تاسیمان لرائم قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين دیوی منگا غارو چی خوراکو خودائنا او کلکشی زمونگا زلونا پا ایمان او علمم زیاد شی پدے خبرائے شتامن سر اشتیاغی لی او شنگا پائے بانے مخبر ورکون کی رسو خلقو تام قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين وعيسى ابن مريم يا الله رب الزمنا رولے گی بھونبانی و دسترخوان آسماننا چشید رات در زمد پارا خوشحالی زمگا دے مخکنو مشران لرا و رست خلق لرا اور نخا موجودہ بشی مستعار طرفنا اور خوراک را کی منتدینا اور تے غرا خوراک ورکن کنا قال اللہ انی منزلها علیکم فمن یکفر بعد منکم فانی یعذبه عذابا لا اعذبه احدا من العالمین اویل اللہ تعالی یقینا در لکم زدا پتاسوم کچا کفر کو پس دے ساسونا یقیناً سزا اور کمدا سے سزا چا سزا میں نہیں ورکڑی چا تدخل کنا قال اللہ یا عیسی ابن مریم انت قلت للناس اتخذوني وامي الہین من دون اللہ قال سبحانك ما يكون لي ان اقول ما ليس لي بالحق ان كنت قلت فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب کلشوبو یا اللہ عیسیٰ ابن مریم آیتا ویلو دے خلقتا چونی سے ماں و زمام اور دو حقدار دبن لگے دا اللہ نے سیوا وہ یغا پاکت دار قسم شریک نام نشی کے دے مال رائش او دے ویمزا خبر آئیش نہیں مال حق دائیم کبل فرض معویلین یقیناً تب عالمیم زکت عالمیم پارا غصیش زما پا نفس گیری او ظالم نیم پائے جسا پا نفس گیریم یقیناً تا خاص تا خفوئے پٹول غیب باندیم ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم ما ندی ویلی دیتا ما سوا داغنا شتا ما تامر کرو دائے دا بیان اقدارے چی بندگی اللہ لخاص کے رب زما رب ساسوئیم وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم اومز خبر پدیوانے تو بولے چھ اومز پدی کے نار کل چتا واغ سمزو نشوی یہ تو نگہ باندائی وانتا لا کل شین شہید اور تی پارسی بانے حاضر
إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. کت سزا اور قیدی لران دا صح ندید دے حقدار دیز کستا بندگان دی او بندگی دا غیر کردام او کتب خن قیدی تنم پریبان قدرت دریم یقیناً تے زور اور حکمتن علیم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. اللہ بوئی دار وزدائی چی فیدہ ورکی رشتی نو خلقو ترشتی آوے اللہیم دید پارا جنت نری بئی گیلان دلائے والے ہمیشہ بئی دی بائے گا ہمیشہ رضی اللہ عنہم ورضو عنہ ذالک الفوز العظیم. رضا دے اللہ تعالی دینا و دید آغن رضاریم دا کامیابی الویشان والا. للہ ملک السماوات والارض وما فیہن وہو علی کل شیء قدیر. خاص اللہ دربا سید اسمانون دزمکی دا و دا سیدون شپری کی دیم. خاص اللہ پارسی بانے قدرت درون کے دیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ طول صفتنا تو خدای اور ربوبیت خاص اللہ لرزیم. داس ذات پیدا کری اسمان نظم کا اجوکڑی پیارے اور انام. ثم الذین کفروا بربهم یعدلون. بیان دا کافر خلق دفل لفظران و خلق برابرین. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. صلى ذات ساس پیدائش شروع کرے دخٹونا جائے مقرکڑی ساس پارا نیٹا دفنا ایو نیٹا چی مقرر دا دشولو دپارا غفقات دا ناصر دا علم دے. دری خبر شویدان وہ قضاء جلن کی اجل الموت مراد ہمیشہ وہ نہیں جو اندے برے مریبا اگر قضاء رضا اللہ فیصلہ رابل اجل مسمن داغ اجل نبل شان دے دید قیامت ہوئی. مسمن مانی دا اگر مقرر دا اللہ صرف اللہ محفوظ کے عند وہ خاص اللہ صرف علم کے ربل چاہتا علم نشترے. جا سجد سمان تم تمسرون بیا تاسو شک ویدا غب توحید و قدرتنو کے. وهو اللہ فی السماوات و فی الارض یعلم سرکم و جہرکم و یعلم ما تکسبون. تادرین دلیل خاص اللہ تعالی تصرف کو ان کے پاس مانو بزمت کی تو پوئے لریم پپٹ خبر استاسو پکارو عالم دے پراغ عملون چتا سے کوئے اور نراجی دے خلق تاسن خادن خود رب دینا مگر دیری آئے نمخڑا ان کی. اعراف کی دائیول کا فقد کذبوا بالحق لما جاءهم تی اور پسی روڑ دائے پسی عمل ہر کل شیراز کی نو یقیناً دی تکذیبم کرے دا حق کل حق دی لراغلے کیونکہ مخ کی خلق اندہ سے دیر تیر شروع. فصوف یاتی من باؤ ما کانون بھی یستہزئون. یستہزئون دلیل شپری بانے چپری تکذیب پسیدی جائے استہزاء گئیم یا ٹوکی شروع. زرد را بشیدی تعذابون دائے چدی اغی پورے ٹوکی کولیم. علم یراؤ کم اہلکنا من قبل من قرن مکناؤں فی الارض ما لم نمکن لکم وارسلنا السماء علیہم مدرارا وجعلنا الانہار تجری من تحتهم فاہلکناہم بذنوبہم وانشانا من بعدهم قرننا آخرین. زرد پدی بازابو نراشی دیم گا سمی یراؤ شاہ زابران
ذکر ایک اس تخفیف دنیاوی ذکر کی اور تخفیف دنیاوی کی دری انعامات اور دری حالات یا دری آخل کو بانے دری انعامات اللہ کری اور مکناہم بل ارسلنا السماء بل جعلنا انہار تمکین ورکڑے دیر مکاننا تعمیرات ابادے منگائی لزین ورکو پر ازمکہ کے تمرا شتا سلم نریدر کری علی گلی منگا باراننا پائی بانی پر لبسے اچھلولی منگا نہرنا شبائی دلبلان دے دبنگلو دائی نحلاکر المنگائی لرا پسبل گناہن دائی اور پیدا کرمگا دائی نرسو پیڑائی نورے ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين سرولی گمگا پتا بانی یوغن کتاب وکاغذنوں کے نقشے خام خاؤ لگی آئے کتاب سر لاسن دوین وہی بادا کافران نہ دا مگر جادو دے افکاران وقالوا لولا انزل عليه ملك ولو انزلنا ملكا لقضي الامر ثم لا ينظرون اوائی دا خلق ولی نشی نازل دلے پدی نبی باندے ملک کمگا نازل کو یو ملک خامخا فیصلہ بوشی ذکار رحلاکت دئی بیا بدینا محلت نشی ورکے دے ولو جعلناه ملکا لجعلناه رجلا وللبسنا علیہم ما یلبسون اکو گردومگا دے نبی در ملک خامخا گزولے بمگا دلرا پشکل سری نخام خاشک براو سے منفدیبانی حائش اسی بچکی وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ آیقین توقی کرشی بڑے رسولان پورستان مکے نازل چوبائے کسان بانی چی توقی کلے پیغمبران بورے عذاب داغی چلی پائے پورے سہزا کولا قل سیروا فی الارض ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین واؤ گرے بمد اللہ کے جاؤ گورے چتر نشان جام دا شاش تکبیر کو حق قل لمن ما فی السماوات والارض قل للہ كتب على نفسه الرحمن وذكر پار اختیار دے رہا کہ آسمانوں کی اور متقین تو وہ پپلا خاص اللہ دپار دے لازم کیا پپلان بانے رحمت دپار ایمان والو لیجمعنکم الى یوم القیامت لا ریب فیہ خام خانا غندی بتاسو روز قیامت تجبائے کی شکل کرے الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون آتسان چتاوان کے چوری فلزاننا ایمان روی وله ما سکن فی اللیل والنہار وهو السمیع العلیم خاص اللہ پہ اختیار کیا سو کہ آرام کی بچ پگے اور فریگی گروگے خاص اللہ ہر سوئی ارتوانے لمغریم قل غیر اللہ اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض وهو يطعم ولا يطعم تو آیت کے بعد اللہ نبل کو انہی سمجھنا اللہ مددگار اللہ پیدا کون کے ناشنا پیدا کون کے داسمان ظلم کے اور خوراک ورکی مخلوق تا غل خوراک مشور کے
قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين فوايقنا ما تحكم كريشين ينبضع والدا غشانا شي الله حكمنا مني أمكي قصد مشركان ددلنا قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم تو یقیناً یریدم کنا فرمانی کم دخل لرنا دعذاب دوزیلوینا من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين اغفوب سواعو لسو عذاب داغنا پرز قیامت یقیناً رحمک اللہ پاغوان خاص رحم اور دعا کامیابی سارام وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ کور سیدات اللہ تعالیٰ سے تکلیف ننی شئی سب لڑکون کی داغیں سوا داغنا اور کور سیدات سے خیر و فیضا ناغ اللہ پاسی بانی قدرت لرین وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير خاص اللہ تعالی زور اور کرے دسول بندگان اقبلنا اللہ تعالی حکمت والا خبردار قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم تو کم یو شے دے زیاد شہادت والا وہ پخلا اللہ دے گواہ دے پمن زمو پمن ساسگی ووحی الی هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ وہی اکرشی ماتد قرآن دیر پانا چیزر درکم جتاست پر قرآن اور ہر غشاتا کی رسی آغت قرآن اینکم لتشہدون انما اللہ آلہتا اخرى قل لا اشہد قل انما هو الہ واحد واننی بریء مما تشرکون آیتاسو خامخا گوائی ورکول شے یقیناً اللہ مردر سے آکی نور علیہ حشترے تو عز خدا گواہی نور کو تو یقیناً اللہ تعالی حقدار زبن لگے دیو یقیناً بیزارم داغنا شتاسو اللہ سر شریک وے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونه کما یعرفون ابناءهم الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون آکسان چور کریم آیت کتاب فی جنید حق لرا لکا فی جنید دامن خفل ناکسان چتان کے شری دان نخفل نا ایمان روئی ومن نظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون اور سوک دے دل ظالم داشانا شجوڑی پر لحوانی درو یا درو جلگنی داغایت لران یقیناً نشی بچ کے دے دا اللہ دا زامنا داس ظالمان وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ وَبَكَمَرَ السِّرَاجَمَ بَكُمُنَا لِتُونَ اللَّرَامِ بیا بوئی آشاتا چی شرک کرے سوشو استاسو شریکان چی تاسو دعو کو لائش داد اللہ شرکا دی ثم لم تکن فتنتهم الا ان قالوا واللہ ربنا ما کننا مشرکین بیا بنی بہان ددی ما سوا ددین چی وی با قسم نے پا اللہ رب دم نرے نوم اس قسم شرکون کی انظروا كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون او گورا سرنگ دی دروغ البخلدانهم
اور بشدینا صوب شدید درو جوڑو اللہ سر شریکان ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا اور باعث دے خلقنا سوق دی چغد بھی تاتا ویخری مندائی پزنو بانے پردے دپوئے دا قرآن نا اپو غگنو دائی کی میخر دنوالے وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا کبھی نہیں دیا قسم آیات ایمان نہ روڑی پائے حَتَّى إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ سرائے پر ایک کلش تعالی نزدی راشیم جگڑ کی دیتا سرام وائی دا کافران نزے دا قرآن مگر درو کسی دی جوڑے شید مخکنوں وهم ينهون عنه وينأون عنه وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ اور دی منکی خلق لراد دے قرآننا اور پخفلت ملر لرکی اور نتباکی دی پدے چل مگر خفل زاننا او دی پوئیگنا وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اور کتوین لدن کی آغا تو بدرولی شی دور جانم پخوا کے دیبوئی ہے ارمان دے واپس کرشوے دنیا تا اور تقدیر نہ کرے من آیت نظر افل غیب من ایمان والونا بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون بلکہ اخکار شدی آغا شیم چلی پٹ من تو آغی لراد دین مخیم او کدی واپس پریشی دنیا تا خام خارو بگردی کولو دائیں کار تشدید آئین من شیری او یقیناً دی خام خادرو جندیم وقالوا ان هي الا حیاتنا الدنیا وما نحن بمبعوثین ادی وین دے داجون مگر جن دے زمن نزدیم انیونا دوبارہ راپور تکڑشیم ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا او کتوین لدن کی آغا وقت چو بدرو لشیدی درب مخطام آغا بوئی آئین دیتا دوبار جن حق دی بوئی ہاں دے قسم دے زمن برر قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون او یلان اس کے عذاب فسودائیں چتا سو کفر کا قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى اذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها یقیناً تاوان کے پریوتلا کسان چدرو جنگنی زم ملاقات سرائے پورے کل چراشری قیامت نہ گہا دیوئی ہے آپ سوچنا دی زم پائے کوتا ہے چکڑے مناد قیامت مبارکے وهم يحملون اوزارهم على ظهورهم على ساء ما يزرون علیو پور تکی پیٹھی دو گناہوں نخفل پشاگان نخفلو خبر سے بد ہاں پیٹھی چرے را پور تکی وما الحیات الدنیا الا لعب ولہم وللدار الاخرة خیر للذین یتقون افلا تعقلون اننے داجن دنیای مگر اللبی دیو مشغلان وخامخا کور سنے غرد یا کسان دران چیزان ساتھی دو شرکنا ولی داخل نکارنا لئیم قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون یقیناً منگا پوئیو
غم جن کی تعالی خبری شرادی ہے وہی دین درو جن کی تعالی لیکن دا ظالمان دا اللہ ہدایت نہ انکار کی وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا یقیناً تکذیب شعر دیر رسولان استان مخیم نائی صبر کرے پائے چلائی تکذیب شو تکلیف نور کرے شو تردیش راغ اغیت زمگا مدد وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ نشتے سوک بدل ان کے دا اللہ دا کلموں اور یقیناً راغلی تاساس خبرنا دا مختنو پیغمبرانوں وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ اور گرانی پتا بانے مخڑ والذیستانا نکتا وصل رے چی علٹے اس سرنگ پلمکا کی یا اندر پائی چی ورخی جی اسمان تن روڑی دیتا یا موجز شدی واری وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ وکا اللہ غفتے دیوے ٹول را جمع کرے پہدایت بانے نمکی رات نا پویا کارکن کنا انما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون یقیناً قبلی سا خبرات سان چی غزری پا قبل ولوم وآکافران چی پشانت دمڑو دیم راپورت کئی بدیل اللہ پرز قیامت بیاباغت اور گرزولیشیم وقالوا لولا نزل عليه آية من ربهم قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون اوائی بھی ولی نشی نازل دے پدی نبی بانی معجزات رب طرفنا طور تو یقینا اللہ تعالی قادر دے پدی چرولی کی معجزات لیکن اکثر خلق دجی پوئی گینا وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم نشتا يزن نصر پزمکا کی انمار غان چالو دی پخفل وزرو مگر داؤں مطول دی استاسو انتا ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون کمین دے پر خودر منا پا کتاب کی دئیسی بیا اخفر لب تباد آخلق راجم اگریشیم والذین کذبوا بآیاتنا صم وبکم فی الظلمات من یشاء اللہ یضللہ ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم آکسان چی تکذیب کرے زمن آیتن دی کان دی چاڑا گان دی پتیرو د جہل کی آسو چلا غاڑی گمراہ کیا غلرا آسو چلا غاڑی اگریا غلرا پسیل الاروان نے قل رأيتكم من نتاكم مذاب الله او تقم الساعات وغير الله تدعون ان كنتم صادقين تو خبر یہ تاسو کراشی بتا سو عذاب اللہ راشی تا اس قیامت آیا سوا اللہ نا بلچا تو بتا سو رحمت شوائے کتا سو رشتینی ہے بل یا تدعونا فیکشف ما تدعون الیہ انشاء وتنسون ما تشرکون بلکہ تاسو خاص اللہ ترحمت شوائے نا لرکی ساسنا مصیبت چتا سواغت بللی کواری ای روایت تاسو پر وقت کی ہاش تاسو اللہ سر شریکان کریم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ وَيَقِينًا لِگلی منگا دیر رسولان دیر امتون دستان مخیم فاغی تکذیبکم نونی والمنگاغی لرام وسختے دمالینو فضررون دبدن
دیر پارا کی اللہ تساجدیو کی فلولا جاءهم باسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون نو کلا شرائع دی تزم عذاب چیدی اللہ تعالی کرے لیکن سخشو دلی زونا او خیستکو دی لر شیطان حراملنا شدی کول فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون ارگل شدیر کہا توحید چی تبان کرشو راپران سمون فدیبانے دروازے دہار سے ترائے کل شدی لویو پلا پائنے متون شدی لور کرشو نرونی والمنزی لرنا کہا توقیدی نومیدون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين نپرے کرشوے جڑے دائے قوم سے ظلمیں کرو تول صفتنا دواک دارے خاص رب العالمین قل رأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به ويدي تمال خبر راكم قوالی اللہ تعالیٰ استعصنا غوگنا واستعص سرگیم او بندش راولی استعص فضلونو نسوک دے زمعارد دے شراولی دا اللہ نستوا شراولی تاوست داستان دامونا انظروا كيف نصرف الآيات ثم هم يصرفون اگورا سرنگے قسم قسم بیانو ملا دلیلنا بیاہم داخلق مخارین قل رأيتكم من نتعكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون تو آیا تاس خبر ہے کراشی تاس عذاب داللہ ناگہ راشی یا اخکار راشی دروازی نتوا کی پائے بانے مگر قوم ظالمان وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین اور نلی گنگا رسولان مگر زیری ورکون کی او یرا ورکون کی فمن آمنا واصلح فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون مچاشی مان راو عامل نیک نبی حسیرا طیو نبغنجن کی والذین کذبوا بآیاتنا یمسهم العذاب بما كانوا یفسقون آکسان چزم آیتنا دروجن گنی دخ بشی بدی پوری عذاب فسبب دائے شدینا فرمانی گئی قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم مني ملك تو آسنو امتاز سشما سرائے اختیار دے دخزانو داللہ انو امتزو عالم بغیب بانے انو امتاز سشما ملکیم ان اتبع الا ما يوحى الي قل هل يستوي الاعمى والبصير افلا تتفكرون تابداری نکم زو مگر دائیں شما توحی کے ریشی تو آیا برابر دیڑو نولیدن کے آیا ولی تاسو سوچ نکوئے وانذر به الذین یخافون ان یحشروا الى ربهم لیس لهم من دونی ولی ولا شفیع لعلهم یتقون او یراور کا پری قرآن سراغ شاتا یریگی ددینا چی جمع وکریشی دی خلق تب قیامت کے نبی دیل رپائے حال داللہ نفسوا سوک 200 نصفارشی دادے پارائشی دی جان بچ کی دشر کفرنا ولا تطر الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجههم ما علیک من حساب من شیء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين او مشرد ساننا کسان تیرا مدد شوئی فلفتا سبائی و بیگائی واری اغی مخد اللہ تعالی نشت بتا پانے دائید حساب ناحس مواری
انشتستان حساب نہ پائی بانے ذمواری نکتے اوشڑی نشیبت ظلم دون گنا وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ دغسی اسمائیونگا باعزری ببازو عاقبت دارے چوئی باید آکسان دی احسان کر اللہ پدیبانی زمزم ینام آئین دے اللہ تعالیٰ خبو یا پائشان چل اللہ تعالیٰ شکر گئیم وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ کلشتا سراشیا کسان کی مان لریزم پایا دنوں تو آیا سلامتی علی تاسو لرام لازم کرے تاسو رب قبلان بانے رحمت انہو من عمل منکم سوءا بجہالت ثم تاب من بعدی واصلح فانہو غفور رحیم دا رحمت دے چاکری تاسو نمکے سبد عمل بنا پوئے جائے توبہ اکڑا پس راغینا و نیک کا عمل بل یقیناً اللہ تعالی بخنک ان کے گناہوں رحم دوں گے وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ دا سے تفصیل کرونگا بیان آیاتنا اور ددید پارا شفقار شیلار دا مجرمانوں قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ تو یقیناً تو منع کرے شیم چھ بندگیو کم دائے کسان چھ تاسو ترا مدد شوئے اللہ نے سوا قل لا اتبع اهواءكم قد ضللت اذا وما انا من المهتدين تو ازتا بدائی نکم تاسو خواہشاتو گمراہ شے بینزو خدا اوقات کی وقت کی انہیں مزود ہدایت والونا قل انی علی بینۃ من ربی وکذبتم بہ تو یقیناً ذو پختار دلیل دخل رب طرفنا اور تاثرائیں تکذیب گوئے ما عندی ما تستعجلون به نیشت ما سر اختیار دا غیظار چتا سے بتلوار واڑے ان الحکم الا للہ یقص الحق وهو خیر الفاصلین نہ دے اختیار مگر صرف یو اللہ لرے بیانی یا حق لرا وقرآن فیصلہ کن کنرے قل لو ان عندی ما تستعجلون بی لقضی الامر بینی وبینکم واللہ اعلم بالظالمین تو اے قسمہ پہ اختیار کے حاشے شتا سے بتلوار غاڑے خام خواب پورشے بے کار نماز تاسو درمیان اور اللہ تعالی خفویا پد ظالمانوں وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو خاص اللہ سردی چابیان الغیب نہ عالم پری چابیان وانے سوال اللہ نسوک عالم نے اللہ پائے سجون ٹولو چھپو چکی اور بدریابن کی وما تسقط من ورقة الا يعلمها ونرا پروزی سپانا دے اولنا مگر اللہ پہ عالم نے پدی را پریوتلو اللہ عالم دے پدی حرکت اللہ عالم دے پدی پانا اللہ عالم علم تفصیلی ولا حبت فی ظلمات الارض انرا پروزی اور دانا پتھروں دزمکا کی کروندے دا پارا ولا رطب ولا يابس او نشتس اللهم شعنوش الا في كتاب مبين مگر راتول پر کتاب مبین کریم وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وخاص اللہ غزاد دے چودکی تاثل رشبین عالم نے پائے کارن چکوئے تاسو دروازے
بیارا پورتفی تاسو لرد خوبنا بدای روز کے دیر پارا چی پورا کلیشی نیٹا مقرر بیا خاص اللہ دستاسور گردے دلی جاب خبر در کی تاستا فاغاملون چتاسوی کوئے وهو القاہر فوق عباده ويرسل عليكم حفظا حتى إذا جاء أحدكم الموت توفت رسلنا وهم لا يفرطون خاص اللہ تعالی زور برد دبندگانو خولونا اور علی بتا سبانی ساتن کی ملائک سرائے پورے چکل راشی و ساو سمر ساخلی داغنا ملائک زمونگا و حال دارے آغی کمی نفید اللہ پو کم کے ثم ردوا الى الله مولاهم الحق الا له الحكم وهو اسرع الحاسبين جب اگردولی شیدہ خلق اللہ تام چھ مالک دے دے ٹولو برشتیام خبر شے خاص اللہ لرد اختیار اللہ دے دے زرد حساب کن گنام قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن نجانا من هذه لنكونن من الشاكرين تو آئے سوک تاصلہ نجات درکی دا تکالیف و دوش و دا دریابننا چتا سورا مدد شویا غتا فعاجز و پپٹا کبچی کو من لرا دری مصیبتنا خام خاشوب منگا دا شکر گزارو داغنا قل اللہ ینجیکم منها ومن کل کرب ثم انتم تشرکون تو اللہ تعالیٰ تاصلہ بچاؤ درکی ددائی مصیبت دانتاؤ سے تواس کری بلکہ دا ہر غم نم تک مصیبت نجات درکی نبیات تاسوہ سر شرک ہوئے قل هو القادر على يبعث عليكم عذابا من فوقكم ومن تحت أرجلكم ويلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون اللہ قادر دے بلے شرولی کی پتا سمانے عذاب ساسو پر طرفنا یا لان دے دخود طرفنا ہو یلبسکم شیعا یا گڑور کی تاثرہ مختلف خیال والے ڈالے نو بسکی با استاس سبا سبا دن او بسکی با استاس سبا عذاب دا جنگون دبازو او گرائے چھ سرنگی منگا قسمہ قسم بیانو آیتونا دلیلونا دا دیر پارا چھ خلق پا حقیقت پویشیم وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ اور انکار کی ذرین استادا قوم حالداری چدا حق دے تو ایسنین پتا سبانی زموارم لکل نبائم مستقر وصوف تعلمون داری و خبر دپارا دے وقت دپورا کے دلو اور ذر دے تاثر پتو لگی وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ کلچتین کسان چاہی مشغولی کی پیتراز سرا پایا تو زمگوانے نتتنا مخواڑوام ترائے بولے یقوضو فی حدیث غیری شیعہ مشغولشی بنور و خبروں کے وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ او کیر کی سان شیطان دری مرگردام نمکینا پس نصیتنا او پس آداشنا سرد قوم ظالماننا وما على الذين يتقون من حساب من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون نشت پائے کسانو چی رکید اللہ نام دا حساب ددائے کسانو نا حس معاویم لیکن پدیبانی نصیحت کا ولشترے دید پارا چاہی بچیم
وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا او پریدا کسان چی گرزولے دین خبل لبی او مشغلان او دو ککڑی دی لرا جون دنیاویم وذکر به ان تفصل نفس بما کسبت لیس لها من دون اللہ ولی ولا شفیم او بیان کلی تا قرآن اسنا چی بن پارشی او نفس و سبو داغی بدامر سراشی دکڑیویم نبی دلرا دا اللہ نہ سوا سوک مددگار و نہ سوک سفارشی وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا اور جرمانہ اور کی دے ہر قسم جرمانہ نبشی قبل دے دانا اولئک الذین ابسلوا بما کسبوا دا خلق دی بنکڑشی بسوب دبد عمل دائم لهم شراب من حمیم وعذاب نلیم بما كانوا يكفرون دیر پارا واسکلوی دیشدلو بونا عذاب درناک بئی بسولائے شری کفر گئی قل لا ندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على عقابنا بعد اذ هدانا اللہ تو آئے منگارا مدد شوائیو دا اللہ نا سوا غشاتا چن نفرا کولشی منتا نقصان نا کولشی آئے اگرزو منگا پخلو کندو باندے پسائن چلام تا ہدایت کرے دا توحید کاللذی استحوتو الشیاطین فی الارض حیران آیا شو منگا پشان تراغشا چی گڑوڑ کڑیا غلر شیطانانو پملکیم پزمککیم پدا سیان چہرانی لہو اصحاب یدعونہو الى الہداتنا دد مرگری دلاواز پین غلال طرفتا شراش منگتا قل ان هدى الله هو الهدى وامرنا لنسلم لرب العالمین تو یقیناً ہدایت اللہ دے آغا حق ہدایت دے او حکم کرشے منگا تعدد خبریں چی اخلاص سکو منگا خاص رب العالمین لرام وان اقیموا الصلاة واتقوه وهو الذی الیہ تحشرون او حکم شعر منتا شپا بندی کو ہے زمان دو او یرکو ہے دلانا او خاص غطبتاسو یو ذکر شئیم وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير وخاص اللہ ذات سے پیدا کری اسمان نظم کا دحق کارکل دپارا او کلا شبو یا اللہ چی پیدا شین جیو پیدا شی بیام داوینا دا اللہ تعالیٰ دا رشتینیم او خاص اللہ در بادشاہی بھئی پار چی پوکے بوشی بشپی لئی کے عالم دے اللہ تعالیٰ پہر پٹو پارخ کاران خاص اللہ ایک مدن والد او خبردار دے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَا تَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ او کلا چوئل ابراہیم علیہ السلام فل پلار تجازرو آئینی سے تو بوتان لرا حقدار دبن گئے یقیناً زینم تا استاد قوم پا گمراہ اخکارکیم وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ او دا سے اخود المنگ ابراہیم علیہ السلام تا دلیلنا عقلی دبار شاید آسمانوں نظم کے او دل پارا شیشی دے یقین کون کنان فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين ارکلا چرو غڑے دا پدوان اشپام اولی دا دیوستوریم ویلا آیتا زمان رب کے دیشیم ارکلا چاگا پڑشو
دو الزنقهم خدای توب دا پارا پٹیدن کی خلق فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين ارکل چولی دس پک میں رنا کن کے ویلائے دا زما رب کے دیشیم ارکل شام پٹشوام دویل کمات ہدایت نے کڑے رب زما توحید خام خازم شوید دے قوم گمراہنا فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما فلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون ارگل شیلد مرلرارناکم کے ویل آیت آزم عرب کے دیشی داڑلوی رب دستاس بنیل ارگل شام پرشن دویلے قوم یقیناً زوی زارم داغنا چتاسو شرکان جوڑو اللہ سرام انی وجہت وجہیا للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین یقیناً گرزول رماخ پالمخ خاص غذات تاشا والپیدا کری اسمان نوزمکام لیکن پتوحید بانے نیم زود مشرکان دردلنام وحاجه قوم قال تحاجوني في الله وقد هدان ولا خاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وباسورو کو تدسر قوم ددم دو ولایتاسو معصر باس کوئے وتوحید اللہ کی حاد اللہ ما تاخود لے توحید بدلیلنو انہی ارے گمزل ٹکر ہدای کساننا چتاسو اللہ سر شریک ہوئے لیکن کوغاڑی رب زما سشے غب ما ترسیم راگر کرے زما رب ہر چیز لرا پخپل علم کی آیا ولی تاسو نصیتنا لے وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون أصرنگی زو یریگم در ٹکری دائے کساننا شتاسو اللہ سر شریکڑیم او تاسو نہیں یریگے اللہ نام ددین شتاسو شریکڑی اللہ سر آغسو چن دیرا لیگلی اللہ دائی پا شرکت سرا پتا سبانے حس دلیل نکمیوں ددوار ڈلنا حق دار دبش کے دل عذابنا کتاسو پوئے گئے الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون آکسان چیمان راوڑے انی گڑکڑی دخپل ایمان سرائس قسم شرک دا کسان دی لرا بشکی دلی دا عذاب دا اللہ نام او دیدی پورا ہدایت مندن کی وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ او دا دلیل و زمگا دا توحید ورکڑو منگا غی ابراہیم علیہ السلام تا دا قوم پا مقابلہ کی ورتکونگا درجے دا حاغ چاچی وارو یقیناً رب ستاد حکمتن والا علم والا دے وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّةِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ او بخلے منگا ابراہیم السلام تا اسحاق و یعقوب دے ٹول تمگا ہدایت کرو دا توحید کو حسران انوح علیہ السلام تمگا ہدایت دا توحید کرو دے نمخیم او دا اولاد انوح علیہ السلام نہم داود علیہ السلام سلیمان علیہ السلام ایوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام و ہارون علیہ السلام ٹول تم ہدایت دا توحید کو حسر کرو دغسے من بدلور کو خیستکار کو ان کو تام وزکریہ ویحیٰ وعیسیٰ وإلیاس کل من الصالحین
دغه سے ہدایت کرو منگا زکریا علیہ السلام یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام الیاس علیہ السلام تا اور طولو پورا نیکانونا و اسماعیل والیسع و یونس و لوطا وکلا فضلنا للعالمین دغه سے ہدایت ورکړو منگا اسماعیل علیہ السلام والیسع علیہ السلام یونس علیہ السلام و لوط علیہ السلام تا اور دے ټولو تا فضیلت ورکړو منگا پټولو خلقو ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم اور دغه سے ہدایت ورکړم بعضو د پلارانو دریتا او بعضو د اولاد دری او بعضو درونو دریتا او ورکړم دې د پاره د پیغمبرای او ہدایت کړم دې سیده لارې ته ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء من عبادہ ولو اشرکوا لحبط عنہم ما كانوا یعملون دا ہدایت اللہ رے ورکی دا ہدایت شچار روغاڑی دا بندگانو خبلونا اور بالفرض کا شرک کرے دغی بندگانو پیغمبرانو خامخواہ برباد بشید دین و معاملنا شریکڑیم اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوہ فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين دا کسان غوش ورکرم غائل کتابنا اپوید دین و پیغمبر نو کہ انکارو کی دین دا موجودہ کسان یقیناً توفیق ورکڑے منگا دائے دا من اللہ سے قوم تا شنو پائے بانے اس قسم کفر کون کی اولئک الذین ھدی اللہ وبہداہم مقتدی قل لا اسألکم علیہ اجرا ان هو الا ذکرى للعالمین دوا پیغمبران غیش اللہ ہدایت کرو دیتا ددی پہ ہدایت پس تمثل کوام وَأَذَنْ وَعْلُمْ تَعْصُنَا فَدِي بَيَانْ دَ هِدَایت بانے حِز مزدوریم ندے دا مگر نصیت دے دپار ٹول خلقوں وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ قُلْ مَنْ أَنزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نُورًا وَهُدًى لِّلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا قدر نہ کرے دے خلقوں اللہ لائق قدر داغم کلچ دی ویلی دی ندے نازل کرے اللہ پیس بندبانے حس وحیم تو وین چاہ نازل کرے حق کتاب چراوڑ واغی در موسیٰ علیہ السلام رنا ہدایت و دپار دائے خلقوں اگرزو تاسو آغی در سپاری سپاری کارکو تاسو بازی و پٹولم دیرم وعلمتم ما لم تعلموا انتم ولا آباؤكم خودل شوتا سپری کتاب کے احکام چھ نپی جندر المخ کے تاسو نستاسو مشرانو قول اللہ وَيَدَاخُ نازل کرو اللہ ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون بیا پرید دیل رائے چھ دری پخل باطلو کے مشغولیم وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ دا قرآن یو کتاب دے نازل کرے منگ دے برکتون ڈک دے تصدیق ان کے رائے کتابوں چدن مخیون اور دید پار دے یرا اور کتاب دے سلام اصل لکلو تا اور طول چاپیر مخلوق تا اور آکسان چی ایمان پاخرت لری ایمانم پدی کتاب لری آئی بخل منزن بانے مانشگیری کئی ومن نظلم ممن افترى على الله كذبا وقال اوحي الي ولم يوحي اليه شيء ومن قال سانزل مثل ما انزل الله اسوک دے ڈیل ظالم نہ شانا چھ جوڑی بلاوانی درو یا وہی جماعت وحی کڑی شیرا حال دا وحی نی کڑی شیرتا ہے آغا سوک چھ وہی زمرہ لے گلے شم پشانت دائے چھ اللہ را لے گلے
ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم او کوین تیلدن کیا وخشداتو ظالمان دیبا پسختو دمر کریم او ملائک با اگدون کی اخفل لاسو ندیتا چروبا سید اخفل رواح اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون نن بدل در کے دیشتا استاد آزاد رسوائے وسبب دائی چتا سو جوڑول پا اللہ بننا حق خبریں بلوائتا سو داغت آیتون نملوی کولا وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تظنون ويقينا رالے تاسم تائی کی آوازیں لکا سنگ چی پیدا کریے من تاسو اول دل او پری خودل تاسو آغا معلونا نعمتنا چم تاسو لدرکڑو رسول شاگانو خلونا انینو منگ ساو سرا ساو سفارشانو چی تاسو دعوی کولا چی دیری پتاسو کی برخوالا یقیناً جدائی را لستاسو ذری درمیان اور رکشو استاسونا حوائش تاسکم دائے کولے ان اللہ فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنا تؤفكون یقیناً اللہ تعالی چون کے دتانو داڑو کو دے روباسی جوندے دمرنا اور ایسن کے مردنا جوندینا دا کارون والد اللہ نسرنگی اوڑے لکھی گئے تاثر حقنا فالق الاسباح وجعل اللیل سکنا والشمس والقمر حسبانا ذالک تقدیر العزیز العلیم چون کے دید سبا جوڑکڑے شپاز وقت آرام اور اسبق میں دپار حساب دان دازدہ ذات تشریح زور اور عالم نے بارسا وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون خاص اللہ ذات دے جوکڑی سا سپارستوری دید پارا چلارو میں پائے سرا پتیرو دوشا دریابنو کے یقیناً و تفصیل سر بیانوں گا آیتنا قوم دا پارا شپوئے لریم وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون او خاص اللہ ذات دے کہ پیدا کریے تاسو دے اوتنا ساز دا پارا زید قراری دے او زید امانت دے یقیناً جدا جدا بیانوں گا دا دلیلنا قوم دا پارا کہ باقی قد بانے پوئی گی وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا وخاص اللہ ذات دے راورولی دا اسمان دا طرف نوبو نور اسلی منگا پائے وہ بوٹی دار قسم نور اسلی منگا دائے بوٹو نشنشنا رو باسو منگا دائشنو بوٹو نا دانی چیوبل بانی سوریوی ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبه غير متشابه او پیدا کری منگا دکجورنا دائی دکسورنا ونچکونا نزدی نزدی او پیدا کری ریسلی منگا باغونا دا انگورو اور ریسلی منگا خونا نار دیو بل پشانتی دی پپانو کے ندی یو بل پشانتی پمے ہو کے انظروا الى ثمره اذا اثمر وينعه ان في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون اگرے میو داتا کلچ میو ورکی او پوخوالی دائے میویتا یقیناً پدے کے دیر دلیل نشتا قوم دا پارا شیمان لریم
وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. او گنی داخل اللہ تعالی پارا شریکان پیریان حال دا چلا پیدا کری پیریان لرام اجوڑی دی اللہ در بدروغا زامن و جنا بغیر صد دلیلنا پاک دے اللہ اوچت دے دائنا شیدی اغل سبیانی